one be security embo oman na ho ban no mo ene awidifo aye adwen ba ko na chese omu di bone na nke be den na Ghana mu ha weed and I say cocaine na abe PM to me yira wo baby like they were it was in stock. It someone said they are link up uniform no munyawe. Into the ususu sanko omunya asra for. Ebe tumi aba so munye soldiers for. But because of the link omu wono omu koba omu bre omu shares. Okay. Omu chom omu ko deal with this. Abusia for any adofo mema obibia akwaba ede eba too much GH so muso for muniaba ekes kapane nen so minimum edi eche na abusia for ene day okada rider bi ede na re wosem ababa to edwa na ense we ya wo kanu na chese abusia for eni ayenyan pa eyem ewo eye Abia State a ewo Nigeria na ene okada man no echiremu a enkrofo mienu a wo mu ehia no na wo mu hye asrafo atade miche soldiers uniform ena na ehye wo mu na wo mu approach no ka che wo mu say wo mu fa na enko eye niato eye mpotamo ehon into wofa wo mo etina eye ni moto eso na wo mu dru eye Spiritan University a eben eye ni achi na eye asrafo yi eka kire ne se wonjina na eho na wo de no kokopie mu ewo eye kwaye brinto bi mu achese wo mo kekere no ebo eye edua mu ne achese ebro pa de wo mo ebru ni bie ne sekan wo mo de bia ne tirimu ene ebie mu nsoso ne ensa eho na enkakra na wo se wo wi aye edifiri wura mu hono sanse bema ene numedura enwuno ene odi bebe pie mu ewo eye enkwanche ma wo ma no mu twem ebo ano ema enede wakopie mu ewo eye ayaresa be no den sem we atu dwa no bebre na ade wo ma dwenche aba betu edwa na abusuafo mi twam ho me ba ye beto aso. So Emma mo akwaba ebim na ebusuafo se de ensem no etie no Ghana fo binum esusu se enoma we de chese enoma bone ne nyoma ekọ a chese yante ye ho ase nyina dodo na efi Nigeria ene bebe pie mu na ene dey menyame nuaba eye Miss Mesical ewa hase amene no ebe twetwen eye enkomo intikan ho se de won so nkomo ne be kono waje nchebia no na wo de atu edwa ede amaye wo too much GH your comment section oba merci me akwaba Minyaba sika me jewuso bibia boko de yame adom bibia e fine na so yame adom so me ho eye oba merci ye hwe eye okada man yi ne nsamo de aba betu edwa efa se de eye nkrofo minu ohu wo mo se wo mo hye asrafo atade enu nti wo be describe wo mo so mo ye soldiers eye de wo mo edi ni de na betimi aka fa ho yo minyaba sika medawasi no question watu ama me na first of all menam akonye so echia too much etiefo ene ahwefo nyina se da waje bre ehwe na menya bicycle sa ne ye weja ya na eye awidi semu papa na yenya be ma no nyame na edi ne efofie se wan lusu ne nkwa because wo hwe bebi a omukodi ni sa ewia na chese omo twen se omo beti se yesi motor rider bi ahwe ne nkwa na so nyame aya na doma wetimi kra awia ba beka asem we ma ye hu sa se ewidi sem se bi koso na mu senya won se dani da sa soja foyi wona waka wo bi because of sika corruption bi koso bribe odiani ade anti aya abanye yi omo se omo be ye security embo oman na wo ban no mo ene ewidifo aye adwen ba ko na chese omu di bone na nke be den na Ghana mu ha weed and I say cocaine na abe PM to me yira wo baby like they were it was in stock. It someone said they are link up uniform no munyawe. Into the ususu sanko omunya asra for. Ebe tumi aba so munye soldiers for. But because of the link omu wono omu koba omu bre omu shares. Okay. Omu chom omu ko deal with this money ba. Omo bre omo so mo chefa wo mo ntina omo timi the weapons e with this same bebebe no free say free weapons bebebe amanfo nya di bone no free say free e free sa nipa with this same nipa dream bone ni kakra nipa painti yi ya kan say brabon person mo bone she painti no kredie enkoso ni kredie atochima wo che say oman muni oman amani like oman bebremu because of ye peka V8
ye pefie emba semu yi enti ama obi ye bone kra na so odi ewidi semu a onjwen hu oba mesimi ntwa no yenhwe se wo mu ebru no ewie ye impo no ni okada na wo yusu no o masa afako enti se ye moto no na mo pa adenti na wo besa bu nipa na ka ho na wasa fa eya adekura ye ne dia asade akọ yo minia ba wo chechensensem ni mu krampo sa na besi miti mu se eye moto ne keke na wo pede a ade na wo yini nsi baby ti se adwen na mo ma plot no na mo njan the life o ma no but enu kra ma medwin ko ekire se bibi be wom once obit me join gank bia no no awo se menya adwen sa kira me a masaka se mpese me ye hard work me mpe easy way ni biem enti eba ni some be trap wa like they will do anything to bring you down ti se wo ka se bia wo be ko into details a ube unse bia bibi sheche ita se nipa ko bi na bo pa se yenkoye ne sa na ama se bia se yekunwe wie dia moto ni agency wonye de na yen fa nkon kan se ne ye eduma kra be easy e di amaye ana se onu abranti ye na nkasa no ebi onimu gank bi secret kire se onu wanya adwen sa kire nto onu kire se okona ni mu abrabo mu kire se oyi ni won free boni but ye ni mu se ko ba se unim gank be secret aya no mu free so mu nye safe teachers say they will find any ways and means bia ombe you we free atase for asase so the gang will not come forward themselves omo ankasa entu ombe bo pa se yembe you free atase for asase so tu be komu na bia ne ye bia abrabo bia wa bo fiti ahyase no na ama abewie ni se yo na yenhwe se ye pese mi hu se ukoye dwuma ye ni na se obi a wuchika uchi private car se taxi se ye trotro ye moto ne hu nkone ba no se obi gina obi fa wo ewo ba bia se obi bi kasa che wo se memfa nipa na ewo se wunti ana na se wo hwe nipa ni su ne ye bia na ewo se wondwen se ebia nipa we adwenboni betimi aba ne tirimu ana yo minia ba hunya pa but ebi mu say like nyomu painting once you go a taxi driver bi onu to kan efifie wa ne budget dada motorizers o fifie no say no person onya those people they are really violent to the extent say kofa passenger bi corner passenger ne short kakra bia on peneso ma woda because no fifie no wa draw the budget sika person o gi free chrome ansana san crofo na ya na kwan bebre so no omunya ahweye osi obi bia o se me kwa hafa me na no wa fa no onje ntutu mpo because of sika na no wa target no but enwu be hia se wo ye adwuma wo twika ana adwuma bia wo ye involving nipa no aya no wa ye very alert because the pabonefo no omo wo ho ene na wunhie omo ya ebi ochine bi no wan nyame ampata be kwa kohie bi enti ehu behia se wo ye adwuma na se wo sense se ana that they will feel say I don't have to go to work ana nipa we ma me se wo fana minua ba ehu behia so betie ni a ohun wo ka kira asafo na nye sa ebi ana ewidifo nsem na wato nipa bonifo nsem na wato sa ni ye wedane da esi ye je nkrofo ka from nsem de bia motorizers yi dane domudi boni eje nkrofo moto da enti at times no ya yentie ni anene ka kire ye no but especially so umma wo kwan na se nyamesuro ba wo mu a ya no nyame ne ye kasa enti se wo ye disobedient dia ebi ma nyame person yi wo free in social bi mu ana mane bi mu but na wo de woni pasemo ne botaye bi esi woni so ntino wante na ne wakoto amani oba Messi se ye ensem we bebeto odwane enum hwa na video bi nso circulate ya na no nso edi atentwe se ye hu se abrante we bi ye asojafo mo camouflage yi ebi achese asojafo ankasa ehia no mo busa ne se ni din de sen ye bia ye ben no ye adwuma he na woko na he na ye de nato na ensem busani mu no timu sa abrante soja adwuma yi wonim ho hwe ene ye be hwa asogbo yi
ya bru ni bipan e wo honom na se won kasa ye no ma yete ase se ebi wo honom a asojafo na na se ahobambofo na wo mutimi e distribute wo man kasa ntade wo mo weapons e de ema na se ye de dwumedie ahye won sa bi sei se bo man ene japade ho ban na wototo na se does it mean se ahobambofo no omo empa wo ma adwuma na na se ye ntimamufo no ye hu ehia wo yo se obu se sisu se obu no ana say me say so say so omutimi ema wo montade atimi kwa abonten because we den ya say omben wo bia anka wo nya sa atade no enti omontade na omutimi de ma nkofo mo de kodi bone etimi de ye nyoma basa e wo monten no because of say adwuma no na wo mompe ana say de entimamufo no ye hu na ehia wo mo anu ntia nini na kan we adwuma ne de omo pepa because of ne omunye free mo no okay but at times no once obi wo wa sha afufro wa abrabo mo eso nya abotere ema abrabo ne kone nkaka ma ne timi ye japade no aya na japade ntem ayo mo paint no mutimi tu anamon bi omunye den omo dwenwo enti bi mu look the uniform ne ma out because of bia me koye de wa ba me ma this percentage na wa ye lose not the amount betumi aba so say nye omo na omo ma uniform no won say material na beti ya tombi ye tombi unya original ufi say denti no me suspicious say nipa we oni aminimu bia na omo hwe material na ye fake enya original ye material ha she da pam di bone enti na mo approach no ye investigation no so those who are wise and serious with their work all the time they are careful and they are vigilant to omo ko hia wo bia omo hwe na ne ye ni won say they go under training so enti training no who bia wa fa training mo ni say nipa we wa fa training mo no who obi to pretend there they know say nipa we pretend it is soldiers for the be a papa a bit war right senses a bit so the nyomu painting they will do anything and as civilians no to be a troublesome omo hard drink dodo timamufo ni bi so hard e be hard drink dodo because yeah unimu say unye soldier ni unimu say there is no other form of training muda enti ayeden na wo call pam fake uniform this incident ebiesi wagana happen ye chi obi a ono no chese soldier onko mu hwe dan so hwe uniform ye bro na me to the ono ka ye searching ni to mu enti account but any say botaye wo adwuma ni mu say mumbo civilians ne wo ban no ehun yin omo ehun yin awom anka amakoye nipa nti aya na nipa sem ne fra na emedwuma ne nkoyie se na ese koyie mom tosi wo baby but omubuta ne so mumbo civilians ne wo ban ne so me gidi say ehun yi omo but omo be join nipa sem anka me gidi say da ne da ni ye bi say no etu betwa okay ye de nkomodidie no eba eye na bi ye na da ne da ye te ensembone we yakunwe we ya ye we si ya eye Nigeria na efre eba ne sen na honom de chese bonefo sem dodo na efre hotimi eba eye because of je a wo maji wo mudi anase wo bi na hyeda eye ede hye wo ma ye bo wo mudi mbone yaba so question we dey me hu baby am start if ni me hu baby am end won say ni pe bia won enti ase Ghana ha say ye won ti ase bi say ha ya sundwe man ye fo wani be hwe ye kan ye passem esro asem ye hwehwe or how but e ban so ane ye den ye dwan ye won crofo bi so they face ye kan say whatever is coming they will take any risk like they will do anything at any time ye won crofo bi makoma ye den omo ni nti ase so the little thing no omo ni nti ase say Ghana for ye peaceful country ya there ye pass them through asem obi wo ye omo ye violent people omo ni say violent no omo laws ni mo ananse omo book e kochi omo no omo ni say violent mo na mo omo ye right ye ban to say Arab countries say obi Korea they omo ni say ye twa won sa ne hu se ani wodi ne pepepe there was a story na ye papa bi ne ba obem abofra oba no opebe maybe na papa na mpene so na we ni ntientie ma na papa na mpene so yakoba say abayo ni abrantie ni dwane ye enti emu wona no fa ni papa say
or back ne papa krokro na say one bra onye ne hwe na then they were pene so oba no kun hwe nya me die ni mu aha onu no free say why what is right so some at times it depend on our understanding how people understand things and e bia no na ma na koba say one dey say sika no po be ye an robbery amutimi ye edro bia obekoso enya ne ope say wo na eso kun ma na kuma to ne yema eso kun no wo so ye ne village ana say ne bibi ejuma enuti na bia ma ne ye sa no ye de ekoso yo oba mesi say de meka ye ne komodide na aba na wie ya enisa efutu ben e na de be ma eye mebon because enye Nigerian kwa na ye ya ye titinsem Ghana hanu kwa no asojafo binum ya no dodo no mpo de ye tinisa police fo omota de wo mo AK47 bopa o de ajeko ye dwuma bra oba na ya che ene wo mo ntade ne wonkron ba be hu na panyi pa bi na hyase be hu na ni petitu bi na hyase efutu ben e na wo de be ma wo mo afa eye dwuma de wo ma fa to mo so o mo be di no den na obeka cho so wo nso mu ye anase wo ma ne entoba ha yo obi bia wo hwe me ana soldiers fo amuwo wiase afane ni na ehu behia se ube dani da ube ye wadwuma ye no kware mu efisi ade bia wo ye no wo no kware mu me gidi se emfaso e ba sonso ye emfaso a emfa won hwe ase na didi danso na ye enye se preko pen na wo be sorry because of ne a wo pen ne a wo be dinti no wo be act anyhow just to get what you want enu ni na echi no dakron na that one day for the thief but one day for the master too. Every day for the thief, one day for the master. Me ya be yes wa correct me pa dani da wo de obenya kwanye wia obenya kwanye dibone de weapons abopa ama kronfo atie sikroma din semone e die with this but one day no sa sika na wenya ni na ye chiwutu mu a wo be hwe ni na sa edim bone no enye dim papa yesi awonye nti emfa koma papa adwen papa famboy bra yo abusiafo said the miss Mexico canon yemfa adwempane akomapa embo ye bra aha ene edi nkomotwetwe no ABC one subscribe to your channel na ye best say obey too much GH like your videos na share fama ye all the social media platform na ene de wo hwe ye baby ye tena ya chese nkomotwetwe ekọ so a wo wonder say nene de enkrofo ye hefa no makopie ene ye wo ye Ray Beauty Parlor and Closet hanomoba enter the papa ope ye mpabwa papa ye bags papa de aha na ubenya eye ebi makeup nso so de ye betwitwa o kama se de me de ye twitwa mi sa pepepe na ye be ye ede amom abusuafo aha ene ye di AC fo adwenche ebra na emrepam no yakenkan ede amom me amedi dwuma de ho chia me medin ede akua sika pa dasene ye besane hia Prophet Kum Chacha on se me catch was say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nyene bonne pa na kase yepe wo wiase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa